Vučić planira da pomiluje Selakovića. Pošto se ja nadam da će mene da optuže, a onda će se prekinuti suđenje Selakoviću i svima, pošto ću im ja istog dana dati pomilovanje. Pitanje je, da li to može baš tako? Pa i ne baš. Pomilovanje ne može da se desi istog dana, jer iza toga postoji propisana procedura. Postoje dve vrste pomilovanja. Kao prvi oblik tu je pomilovanje već osuđenog lica, kada je suđenje završeno i presuda već doneta. Molbu tada podnosi osuđeni, njegovi bližnji ili advokat. Sud prikuplja dokumentaciju, presudu, podatke o ponašanju u zatvoru, zdravstveno stanje i druge stvari bitne za odlučivanje. Potom se šalje ministru pravde koji zajedno sa svojim mišljenjem to dostavlja predsjedniku. Zatim predmet razmatra Komisija za pomilovanja koju formira predsjednik kao savjetodavno telo. U toj komisiji su najčešće profesori prava, lekari i drugi stručnjaci, a njihov zadatak je da procene molbu i daju predsjedniku stručno mišljenje. Tek potom predmet dolazi do predsjednika. Jedan od poznatijih primjera pomilovanja nakon presude jeste slučaj glumca Žarka Lauševića tokom mandata Borisa Tadića. Ali Selaković nije ni osuđen, tako da u ovom trenutku ne može da bude ni pomilovan u tom smislu. Ipak postoji druga zakonska mogućnost, a to je oslobađanje od krivičnog gonjenja koje se u javnosti često naziva kolokvijalno abolicijom. Takav postupak pokreće isključivo ministar, nakon čega se predmet dostavlja predsjedniku. Primjeri ovakvog pomilovanja su odluke iz januara 2025. od 13 studenata i profesora, kao i slučaj Dragana Džajića, oslobođenog od krivičnog gonjenja odlukom predsjednika Tomislava Nikolića. Postoji i amnestija koja se donosi zakonom, odnosi se na širi krug ljudi i nije u nadležnosti predsjednika već Narodne skupštine, tako da je to priča za sebe. Piši nam u komentarima šta ti misliš o svemu ovome.